chionkuruki mambura ja gukungwira mwaka jumwe nyuma ya kunogoka kwa uria wari mwandiki munene wa kanjo ya NJURI NCHEKE nejethiritwe za gikari kanja kwa mututigi ntere chaburi akiaria mamburene jaja mukaririgite wa kanjo ije niwe Linus Kathera ni agwetete mututigi ta mutongereria wendete THIIRI na kinya airitanirite kugwatithania Antony migambo iria egwati mbaru kinya ni mwandiki munene wa kanjo ije niwe Washington Mbaya. Nikiri kiatho gia kurikana ura wari mwandiki munene wa NJURI NCHEKE no Phares Rûtere urinya wari utongerene bwa AKURU ndene Kenya arage kiatho giki AKURU ba NJURI NCHEKE na mwana atore mwanya BOOKIE Phares Rûtere nendete THIIRI mono na yale maneno walituambia inatuuma sisi, because after that talk we'll never start again talk. We never under time even to revise if anything was there to be changed. We could not change. Kwa hivyo inatuuma kwa maana lazima tuzingatie yale alitupatia tuongoze watu na haki. Musikia tukiongea yale tunaongea si maneno ya murangiri, tunaongea maneno ile tumepatiwa na wazee tuongee ya ukweli. Tukiona mambo yamekuwa mabaya tunasema haya ni mabaya. Usikie ukatae kusikia tumesema ni mabaya na turudi alitufunza hivyo. Na agutambuliwa Mwankenya the president of Libya, that was Muammar Gaddafi the late, na akuita NJURI NCHEKE batongeretwe ni bwana Phares Rûtere nikenda mzee Phares Rûtere etakuwatithania the men of Africa. Kwa hiyo tegambiche rari neo tenye Amero tenye Kenya te East Africa yali ya the whole of Africa. Kiatho kiki narua kubarikana tuntu AKURU bari AKURU na mami bari AKURU bagwita ngugi bwega na kwithirwa ibatigite legacy njega muno ngugira baitite monka narua antu ibakurikana na antu aingi muno ibaku benefit na ngugira baitire kwa utwona ibwega kinya kwa ibetire legacy yao itibati kurirwa itibati ku. Kwa vile mzee alifanyia watu wa Kenya kazi na wa Meru na wa Afrika wote, hiyo ndio tunda yake ni watoto ya hiyo mzee. Kwa hivyo hata nyinyi mfuate nyayo ya mzee, sababu mzee alikuwa anapenda watu wote, hata nyinyi mpende watu. Watu hawana hasara, hata ukipenda mtu una hasara. Ndio nakwambia miaka 45 mkifanya kazi amna bubu bakiorotera kaunti ya Meru BOOKIE kagiteka kirai kwendekana nikutha kwina atongire bara bakona kwina THIIRI na kureta atongeria na amwe na antu amwe nikenda kuonekana kwina witina mbere twithugania turi a Meru tugichiuragia atiri ina tugaita atongeria bara bakakara ndiguru na mtu munini na mtu munene batiko bagua yoyote bakare ndigu baite ngugi kenda mtu ke Meru yonde itana mbere in terms of development na ubo twagitie narua nikyo ukuona ndwaire yo inene muno ya county ya Meru narua nene muno tonto antu batikwinyia pauga twathurire twitira antu ngugi antu bonde becho asifa ciao antu bonde becho ambea ciao ende tugu batikuthaũkaria ugu na ndi uratweterete mbere itubati kweta twitaga mbere muno turi antu ba Meru tukamenya twaregi wikira atongeria babega no tutwatigwa thinene no tutwatigwa utina barabara no tutwatigwa tukothomithia na betu ba school no tutwatigwa utina ruje mandu yo jonde twakurukia muntu rogeta ikuringa kibara na baraba geta ikuina muziki batiko munyimba kuinira no tugakara twithinene nene muno na tuye ikwirira mbere tukiuga uinano na kdo itwa ije decision ya Meru ya make those last year you know every choice has got consequences na iba kona whether the kind of consequences irabagitaniritie na ni kuga as we are going towards 2027 baitarisha ni kenda bakethira bena tongeria barabakethira bara tongeria bagwetekirwa ni antu bonde nkiripotera weekend mbetambo Muriuki.